Best Cinema studiyasi Namanganda. Assalomu alaykum. Bugungi to'y xonamizga alsan jaqdan kelib o'tirgan hurmatli to'y mehmonlarimni bugun xo'jalar ilatında usunday bir ulguli şangıraqlardan biri Mavlin ağamız qalaversa, ular apamızın şangırağında usunday ullu to'y, ullu quvonch uchun guvasi bo'lib o'tirmiz. To'yxonamizda to'y boshchi Jasulkan ağalarımızga, Jasulkan ağalarımızga, qo'ng'iz quvag'ayn to'sqan qurbi qurdas bavurlarimizga bugungi to'ylar qutlug' muborak bo'lsin deb qolamiz. To'yxonamizda Jasulkan ağalarımızdan ruxsat bo'lsalar ajoyib podsazlarımızda ko'tarib kayfiyatda baslaymiz. Marhamat. Mutlusun'a oynayınız Orlansa mantrega oynayınız Kırışında yaşana saldı Kırışam kana oynayınız Oykanağa şana saldı Kırışam oğlan oynayınız Hav ahey hav Hazırında may kaynasın Kummağında çay kaynasın Böylece aklı şav oynasın Olsun cennet oynarız Böylece aklı şav oynasın Olsun cennet oynarız Hav ahey hav Şimdi molam sana ne görürsünüz? Yasını bakalım. Öyle ağam sen de bu yapamızda masaldan toyları olmasın. Ne? How ahey how Oğlan toyda bir gün yakşı Ağayında aşıgan yakşı Toylan bulup Ayta berge yerciz kalsın Toylan bulup Ayta bizle aşıgan kalsın How ahey how Salamat olsun, kelibatdan barcha mehmonlarimizning qadrli bo'lsin deymiz. Aşk
Konakjayga barasizlarmi? Ne yükü ketdi? Bizim uyga. Bilemcan. Vay bana ben şundan. Sen besleşen bir attır avcı seni Yuvarına intizarı o kadarın min dolayı aşıkları söyleyip ayın acı yaşı doyarım yuvarına intizarı İnce miydi? Aa, ince miydi? İnce miydi? Sen kalbinin kıyaşı Ayşe kızlattın Prisin mimarlar hoş geldiniz Görüp jürmeyim tüsendi Yüzüm durmaysa Görüp jürmeyim tüsendi Yüzüm durmaysa Barıp haberleşsiz. Yok. Sabır bayağı o. Ket karakterman değil. Bismillahirrahmanirrahim var değil. Amerikan var dedi. Allah'ımla kumda haberleşsiz. Uzum her şey tamam Uzum her şey tamam O gülen
Soyundu kaç, soyundu. İyi bana ne? Yeşili veriyorum. Al kıyıp Bak takası ben değilim. Adama takası mı? Vay vay. Neyin toyunda mı? Evet toyunda. Tamam tamam. Bana işirsem ama otursana. Amin amin. Çok sordum. Alacağız. Biraz koş. Bunu da şu. Şava kendime. Anakta çıkmama dedim ya. Assalamu Konganın bilgini gene aşağı gele. Mağaran çıkıp mağaran tak. Damca da o. Kuda. Ya evet böyle bunlar. Bayram bayram. Abi niye oldu yetişen çok. Dolar mı? Burada. Şapan düğünlük kişi kızına razı olsun. Vay, bunu vereyim mi ona? Çok. Bunlar iyi lan. Kızım hangi kafana sinirli adamlarla yapın orada. Size koyuver. Kızımız öyle mi?
Kameraga Toy verip atırgan ekan Kudayım. Toy kılasın. Eki jas özlerinin önü bössün. Baktlı semya bolsun. Şu oturgan hemme kara gözlerin uyuna barsak şunday toy dep barayık. Mına dasturxanlar bar, kullar jakşı kunlerge toylarga jayılsın. Үлкен qari kempir болып жүре берсін. Ешқасыз бақытлы болсын, өзлеріне ойны өссін. Сақылсып той деп барайық. Ал айта ғой. Toylar toyga olasın, dasturxanlары toyga jayılsın. Үйлеріне келсек, hemşe toyga geleyik. Yığıl deymiz. Ballar taxtlı olsun, taxtlı, taxtlı, үлкен шаңырақ болсын. Осындай жақсы ет hemmenin үйлерінде бола берсін. Hemmeге несие етсін. Сол үшін алып тастаймыз. Тем қалмас алма. Алма қой. Шаламыз. Балалардың бәрін өлендіріп, сол аяқты ұжатып, сол ақылық бағып, сол темір болайып, мәуленменен бұлар отыра берсін үйлерінде. Сау болсын, Құдай sana сол өмір жасын, сауық берсін. Сол құтшынаға қойын. Әумин. Kayıştırma, düşürmeyin mi? Allah düşürmeyin. Amin rahmat. Hadi haber at gel. Yaptı. Gelir var mı? Kelip atkan kelimiz bağıtlı, taxtlı, zayak jaraskan çoban bize dayanmıyor kelimiz ayağımda bir soğuğa bir abraylı kelim boğay. Bunu gözköy, bağıtlı boğaysın Allah. Ешкімнен кем болмағайсың. Жинаған тергелеріңіз hamma vaqt жақсы деп қуанышlarыңызға деп бұйырғай. Келсек той деп келейік бала. Бақытты болыңыз. Кенжегім күтіп жатыр. Рахмет айналайын. Рахмет берсін. Тойға келейік десек. Borular тазалап беріп кет. Yok, bol. Тілек айтшы бере ғой. Dediğimiz. Hani Allah'ın güzel kemçi toy verip atkan eken, toylar toy kalırsın. Hoşlatan balların
Ularning o'zini o'yli bo'lsin, xizmati ikki yoqqa tengday bersin. Umrli shuburli bo'lsin. Nima deymiz, ular o'tko'z to'ylar har ko'rsam bari o'tgan ekan, ular to'y dasturxonlarda to'ylarda oshirasa deydi. Mana kutubxonada rahmat, tayinla qolsin. So, barcha kelsak unday to'ylarda o'tirsa deydi. Ta'min to'yga yetkazsin. O'sha to'yga kelgan hurmatli do'stlar, o'sha to'yga alishdan yaqindan kelgan barcha mehmonlarni o'sha to'yga murat etik. O'sha to'yning yesi hurmatli menga Mavlum bergan og'amizga yanada kelin sinib qonayotgan Gulara apaga to'ylar o'ng bo'lsin deymiz. Qana marhamat kelayotgan mehmonlar. Hürmetli avuldan beylerden götönüş. Bu yerde yürüyen bağlarımızda buna konsoğu bana oturgan yaşlı küllerge şumsa balsanızlar betaşardı baslandıray debatırımız dep dayılarga, jiyinlerge, bölülerge kabarcı bereyik. Hatta bolağınızlar toylar on bolsun. Şahslar bağıtlı bulsun, öbürlü şöbürlü bulsun, körgülleri toy bulsun, jegelleri koy bulsun. Jaksın niyet olsa keldimiz koyday juvas bulsun deyip kelinin ayağına koydun tersine. Barakelle sağ bulun, salamatlı bulunuzlar. Toy iyileri, olsa hürmet dostlar, aksakalımız, yaşlı könümüz, hürmetede kımbatlı yerici bağımızda. Jene de olsa toydun iyisi Mevlüm bergen ağamızga. Jene de olsa kelin sürüp qoğanmatırgan, kolu uzarıp qoğanmatırgan Güler apaga toylar qoğun bolsun azizler. Hazır olsa kelinimizde yel kalıp benen tanıştırıp, yeldin patiyasını alay dep atırmız. Bugünkü toyga hoş kelipsizler deymiz. Hazır betaşarda, hürmet dostlar, atlarınız çıkadı. Yakında oturgan, koңsuğu bularda oturgan mimallardı berman jakın kılıp şakırayık. Oho, şaşular şaşılıp atır, ana, barakelle. Barakelle, aytım gana betaşardı baslandırı biri, hürmet dostlar, birazdan kukudalarım gelet dep. Kele koysun, kana. Oy, malades, sağ bolunuzlar. Hazır kudalarda işke mineki murat etkenden keyin betaşardı baslay beremiz kalgan canım. Kas, bunlarda şekilgiz bolay ağa. Men kalgаны Шығыс, батыс, құбылап бәрін бірге табамыз қазір қарап тұрып. Сау болыңыздар, қал. Не қылды құдалар, қана қош келдіңіздер, баракелді, сау болыңыз, саз сәбетлерімен, музыкалармен қарсы алайық, қана көй. Шашуларды молдан шаш тұрайық. Мінеге бүгінгі тойымызды құдалар келіп жатыр. Қана мархама, тойымызға қош кепсіздер құдалар. Ап, баракелді. Қана кен бүгін сіздер үшін саз сәбетлерімен, музыкалармен. Toyların olsun bana kadar. Kutlu bulsun, toylarınız, oynağınız. Uğurlasın aman tega, oynağınız, oynağınız. Ahey, ahey. Kanlarında may kaynasın, kumlarında şay kaynasın. Tözde aklı şal oynasın, olsun cennet oynanız. Tözde aklı şal oynat, olsun cennet oynanız. Ahey, Kılıbaklı da kadar sakarını gülse, jasır baktı bu sefer gibi. Toylar olmaz, Uzak sinirler, sar benim. Her kim oynana, yarım benim. Hazır güneş ona
benim olsun cinayet toylarımız Azimine şuna benim olsun cinayet toylarımız Hav ahi hav ahav ahav ahay Oğlan toydu bir gün yakşı Kalayıptı ya hoş yığın yakşı Toylansın toylar oğlum Ay temiz ay şabası Toylansın toylar oğlanım Ay temiz şabası Hav ahi hav ahav ahav ahay Hav ahi hav ahav 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 Kutlup olsun toylarımız Şeyden şey sazdan rahmetli Telvatsan ben yolu alsın onu dene bakma Şahmetli kırlayıp bakalım dolarlar Matriki Şarkılda parmağında Altın balık özün sen uru vermanında Altın balık özün sen uru vermanın diye Hoş geldiniz kulağalarımız, kulağa yapalarımız Hasın senin kıyılan Almaş yüzüm oyulan Hasın senin kıyılan Almaş yüzüm oyulan Uzmayan da şarası Kana merhamet fatihalar olsa Amin. Kadınların çalışımız мәңгі болсын. Şu tuzsızlıkқа себепші болып жатқан балаларымыз бақытты болып, өздерінің өнім өскей, қатарының алдың қожалық болып жетіскей, һәм мені осындай күндерге жеткен тойда қатысып. Amin. Sağ olunuzlar deyimiz hürmetli dostlar. Hoş gelipsizler. Kana merhamet bugünkü toyumuzun hürmetli, bugünkü toy için gelip otan kudalarda ısı şanırağımızga mürat etemiz kana merhamet. Bildirtbey, asıpbay kırıp keteyik. Sağ olun, salamatlı bulun. Betaşardı baslandıray kana merhamet. Her şey ağaylarımızda, yakınlarımızda, komşu kovalarda toyxanaga mürat eteyik. Mana kelinler şepke qarab, asse qarab burlamız. Ötkeni ısavuldan kovlası şep tarafta deydi, asse qarab. Sizlerde on tarafı şepten bulay. Ona kanbayıt baş uyumay kaskan. Sağ olun, bulay qarab, asse. Bugünkü toyumuzun betaşar dasturların baslandırsak deyimiz muzikan sel kaytarayıq. Barakallah. Al kelinşek. Al kelinşek. Nasihattin sözді baslayman, nasihattin sözді taslayman. Nakratında kelgende, hav degen жерінде, жүр сәлем бергейсің. Barakelle, sağ olun, salamatı bolunlar. Baslayın ben baslayın. Özüm asıp tasmayın. Mına kelinin toyunda kövüllerdi koşlayın. Bismillah deyip söz baslap, kelinin betin aşağıyın. Köpçülük aç deyip turganda, men kayda kaşayın. Barakelle, sağ olun, salamatı bolunlar. Kalayık. Kelşek kelip kalıptı, antıgısı karayık. Gavurlasbay, şulasbay, sözlerge kulak salayık. Şaşun moldan şaşılgay. Şekegen düşmanın ayağına basurgay. Barakelle, sağ olun, salamatla bolunuzlar. Yenin şaşuda. Deryaday kövlü tasuda, kelip turman kelinşek, betinizde aşuğa. Jaman jiri bolmagay, elip tüsken jiriniz sıra kafa kılmagay. Kazanda mayın kaynagay, kumanda şayın kaynagay. Baktın külüp mudama, töründe böbek oynagay. Barakelle, sağ olun, salamatla bolunuzlar.
toy degenden yerden baslap, mal soyuğa gelir kasap, konsuğu başımsın taslap, jin aladı toyxanaga. Jası kişi olысы da birbirini silasıkla, hesellesin arasında Kara Kalpak toylarında. Biröge kabar jetpeydi, ökpülüp üyden gitpeydi, sonda da dostluk gitpeydi. Karaken'nin toylarında. Barakalla, sağ olun, salamatta bulunlar. Kaynağa kayın yüzüne, kaynağa kayın yüzüne, hayran kalıp sözüne, beşiriyip öngülüp, karay verme kelinşek, pudra siyip kerilip, modaga kızga berilip, bar tapkandı üstüne, oray verme kelinşek, karay verme kelinşek. Jaksı bolsan kelinşek, danalı bolsan kelinşek, beri seni maktaydı, sen tarepti jaklaydı, sonun ışın kelinşek, sonun ışın kelinşek, akıllı bolgul kelinşek. Barakalla, sabunun salamatlı bulunlar. Kelin bolup tüsken şanırağının jarasıgı bolgaysan, kosulgan mına yarının karaşıgı bolgaysan, erte turup azanda, kızmet etip şaşasan da, mına turgan kaynata kaynenine kızmet etken parz eken, kızmet etken parz eken. Barakalla, hürmetli dostlar, hürmetli mimarlar, nasihatimizde kelte gayırayık ötkeni gözünün mineki kaynenesi var. Biz üyge kaytkandan keyin kalgan nasihatlarda gözleri ayta verir. Jetalmay ketken marhumlar var, jakşılap kulak salıp turgaysan deymiz. Hürmetli kalkım sel azırak tınışlık saklap, nazarlarınızda biz taraf karatıp, marhumlarda bir yeslep öteyip, marhumlarda bir yeslep öteyip, öler hesap olmaganşa tiri eşkaşan bayımaz deydi hürmetli kelinşek. Allah'tın bolup permanı, belinde var yedi termanı. Jana jettim be degende, orun almay kete koydav, işindeki armanı. Jürün dep, toylarda oynap külümlep, bar bolganda Osmanda, turmas bedi, mıyık tatıp külümlep. Etten Allah'tın isni şara yok, ülken marhum atanız, yerike atlı atanızga, jene de turdu boy atlı, jene de marhum apanız tursınga, yem bergenge, iyibi saklap iyilip, manglaydı jerge tegizip, jüp tezim aile kelinşek, jüp selim bir kelinşek. Allah kadar jaksı adam kerettiydi, sonun ışın Allah'ı Teala'm kümnün jaksı eken bilettiydi. Özünün periştilerin jerge sürüp, en jaksıların saylap alattıydı. Jene de ısı şangırakta mineki, yem bergen atlı, jene de Tursunbay, Jengül, Şamrat, Janabay, Zamir atlı jezdengizge, Tazagül afaga, Orungül afaga, İlham atlı mineki, berşe mineki İlham kaynına jüp selim bir kelinşek, jüp tezim aile kelinşek. Kalgan deydi İzzet, etten Allah'tın isni şara yok, jene de ısı şangırakta daim var marhumlarımız, Orunbay atlı, jene de mineki toydık atlı, Parahat atlı dayı atalarga, Ütübiki, Ongar, jene de Zülfiye atlı marhumlarga, iyibi saklap iyilip, manglaydı jerge tegizip, jüp selim bir kelinşek, jüp tezim aile kelinşek. Ya Allah jaratkan, jamalıkka jazbasın, jaksılıkka baslasın. Evvel Allah olmasın, paygambar bolsun joldasın. Ötkellerde oylasak, Allah bizni kollasın, hiç jamallık bolmasın. Ya akim dep, ya anam dep esli algan her bir pendeni Allah'ım korgavşı bulup kasına alsın. Tengrimnin özü olmasın, evliyarlar kollasın. Şamşırağın jakkanday, tas kabirdin işinde, tas bir günüp jatkan marhumlar, jatkan jerleriniz jarık bolsun. Jene de mineki konsu marhumlarımız var eken, bugünkü toyumuzda boyları körünbeydi, ısı toyda jürgende kaniydi. Etten Allah'tın isine şara yok,
Mineki Qoңсы marhumlar Sersen ağamızga, Töröbay ağamızga, Yusufbay ağamızga, және de Ulbosun adlı Qoңсы marhumlarga eybi saklap iyilip manglaydı jirge tegizip jüp salim bir kelinşek, jüp tenzim aile kelinşek. Kuda degen mыңжылық degen edi danalar, ateң o insanlarda körolmaymız ey adamlar. Бұл ömürde 5 günlük degen edi. Және ketken mineki hürmetli de kımbatlı kudalar deydi. Marhum hürmetli kudalarımız Narbay, Ölmesek, және de Alima, Azat, және de mineki Metbay atla, және de Gülasen, Devletpay atlı mineki kuda-kudagaylarımızga, marhumlarımızga jüp salim bir kelinşek, және de marhumlarımız Isı Şangırak'ta Ötebeki atlı marhumlarga da jüp salim bir kelinşek, jüp tezim aile kelinşek. Marhumlarımızın jatkan jeri jaylı bolsun, toprağı torga bolsun, endigi kalgan jağı toy tamaşa жақсылық bolsun. Menin kasbim sizlerdi жылату емес, menin kasbim sizlerdi küldürüp ağaylar. Al endigi nöbette ısı toyga kelip atırgan, al endigi ısı toydu berip atırgan, yaş ülkelerin menen bir ajayip tansırıp öteyin, жақсылап tınlap turgaysan. Barakalla. Ana oturgan karyalar, kevli var suutanıp daryalar. Sizler bergen Akbatya kabul bulup, talay baktığa jetti, semyalar deydi. Isı Şangıraktın en ülken atası, general atası, Yerejip adlı atanızga ibi saklap iyilip, manglaydı jerge tegizip, jüp salim bir kelinşek. Barakalla, rahmet ata, sağ bulun, salamat bulunlar. 4 kıllap uşak uydurgan, maldın semizin soydurgan, ağlısına at yollap, yakınına kaç yollap, hemme жерden mimarlarda şakırgan, kelmesen bolmaydı deyip, bar davsında bakırgan, senin ulla kaynatan, yüzünde külkü jaynagan, ısı toy jaksı ötsün deyip, vayımla boylagan barakalla, Mevlüm bergen atlı atanızga, jüp tezim aile kelinşek, jüp salim bir kelinşek. Barakalla, toylar toyga lasın, jaslar baklı bulsun. Kendimizden kaynenesi, bunu hıddaryadan biz kırdan jürür kemesi. Osu kelinden aklık, şavlık, süysem degen bar koy demesi, kendimizden kaynenesi, Güllara adlı kaynenenizge, jüp salim bir kelinşek, jüp tezim aile kelinşek. Toyumuzga, mineki osu toy bulat dep kovanıp kelgen, және de жас үлкенлерің бар екен, олардан айтып өтейін, сөзбенен байтып өтейін. Жас үлкені бар, үйдің бар ғой періштесі. Бүгінгі тойымыздың жас үлкені, мінеке Қаншайым атлы үлкен апаңызға, және де Айсен атлы үлкен апаңызға, Жақсыбеке атлы, Гүлнара атлы апаларға, жөп сәлем бер келіншек. Бәрекелі, сау болың, саламатты болыңлар. Endigi nöbette kelinşek kaynağaların Katardan kalıp koymasın, atları çıkpay kalıp öpmegene bulmasın. Bugünkü mineki toy bulatıp kovanıp jürgen, toydun oylasığından beni şaup jürgen, mineki kaynağaların bara, olardan aytıp öteyik, söz benen baytıp öteyik. Jengelerge kim tengeler, maqtasak sözge jarasıp, maqtay kalsak jengene, köründükке belirmeken Kazakstanski tengeler dep, kaynağa mine jengeler aytıp öteyin. Safar Niyaz, Rayhan, Jamamneke Aman geldi, Gülşat, Onkar atlı, Gülşat, yani Kuralbay, Bayrambay, Gülzata, Şükürbay atlı mineke kaynağalarına iyi saklap iyilip, manglaydı jirge tegizip, jüp salim bir kelinşek.
Және de kun bir жазбап келе қоймаған. Сау болыңыз. Мен баяғыдай ми қайда бізде сау болыңлар. Ал 2 жасың ойна сары кеңесі. Бүгінгі тойымыздың мінеке мейманлары. Яғни сіздің мұрындық ата, мұрындық анаңыз бар екен. 2 жастың мінеке құрмет достар келешегін ойлаған. Жақсы жерден мұрындық ата ана сайлаған дейді. Мұрындық ата анасы Zaman Selimхан atlı mұрындық ата анаңызға жүп сәлем бір келіншек. Жүп сәлем бір келіншек, рахмет. Мінеке сіздің мұрындық ата анаңыз, рахмет. Сәлем аға. Тойлар оң болсын, сау болың, саламатты болыңыздар. Ал және де құрмет достар, бүгінгі тойымызда келіп отырған мінеке туысқан деген, көп деген ұсы тойға келеді. Жетпеген жерін жеткеріп, қол көмегін береді дейді. Және де бүгінгі тойымызға мінеке ағаларың, жеңгелерің бар екен. Есберген, Шерін, Ақылбек, Жақсыгүл, Ислам атты мінеке аға жеңгелеріңе жүп сәлем бір келіншек, жүп тәзім айлы келіншек. Баракелле, сау болың, саламатты болыңыздар. Жезделер қайын жұртқа тез келер. Tez gelmesi elbette baldızlardan söz gelir. Basına baksı konsun deyip, kevli bizge tolsun deyip, bir sulu aşkamızda berdi. Koy uslar adam bolsun deyip. Mineke hürmetli jezdilerin, ajafaların katarlasıptana turuptu kaşan bizden atımız şıgadı deyip. Perizat, Şamrat, Zibagül, Kutlubeke, Albert, және de mineke Nasiba mı? Bence Nasiba'ydı okuyacak bana. Sadakan getireyim. Bismillah. Nasiba, Bahtiyar, Nazire, Aman adlı jezdemenin ajapalarına jüp selam bir kelinşik. Mineki, osu toyumuzdan bir şeyden götürüp oturgan. Osu mineki ajapa jezdelerin buladı bari kelle. Al yendiğin nöbet, kayınırgın nöbet kelip kalıptı. Öz atlarını eskesin bir puantana kalıptı. Bugünkü toyumuzun jenede meymanları ağamız alıp da yendigizek bizerge kalıptı. Boydak pandik kayılır talay жерге barıptı deydi mineki. Davut, Semendar, Bavurjan, Yesengelde, Timur, Batır Ali Keliş Jatır, Aydos Allayar, Yedige, Alihan, Serdar, Serbar, Kostüm şalvar desen, Atabek, Miribek, Göbelek, Tepik, Bernejip, selam bir gelinecek. Ay barakelle, sağ olun, salamatlı bolunuzlar. Setemircan kalktasın, kuşumu altında niye tutursun? Birman gel. Ha barakelle. Al yendigin nöbettin mineke bugünkü toyumuzda jenede mineke bekişlerin var eken birbirinin sımbatlı, birbirinin kımbatlı, tumaristay aybatlı, gülayımday savlatlı, birbirinin sulu bekişlerin bir kösteyemesin. Tumaris, Güldana, Nursulu, Durdana, Şahnoza, yani mineke Және bir Şahnoza var eken. Және mineke Somya deydi barakelle atlatıngan egesler. Berşesine jüpselen bir kelinşek barakelle. Sağ olun, salamatta bolun. Dayım var. Korasında payım var. Maktasak sözge jarasıp, maktay kalsak dayını hemme zatın verir. Mert kana menin dayım var demekçe. Mineke hürmet dostlar, balanın jaksı bulu nagaşınan, Üydün jaksı bulu ağaçından deydi. Dayının ornu ulu bular deydi hürmetli. Kalay amasılar mı? Mişet berip atkan жоқ sizlerge? Dağısınız da masın işin batırgın. Sağ bulun. Dayılarımız var. Kayrat, Gülnara, Mirat, Tillahan, Sadit, Ravşan, Almagül, Əvvəz, Zülfiya, Mevlin, Perdihan, Salamat, Nurjamal, Salavat, Gülmira, Sifat, Janar, Muhammeddin adlı berşi dayı ağalarına, jengelerine jüp selam ver kelinşek. Ha barakelle dayılarga toyga aytılmay kaldı mı? O jana geldi. Onlar kalktı dayılar. Dayılar konuk jayda oturam menimşe. Sağ bolun. Ay. Boladı dayı degen ең жақын еді. Sağ bolunuz dayı. Ajapalarında aytып öteyim bugünkü toyumuzga gelip oturgan tuma tuğuskalların dayı ülken ajapaların Ziyada, İbrahim, Sapura yani Koylubay adlı bugünkü toyumuzda dayı ajapalar Zamira Aytbay jürüp de yeni üyüne kaytbay Sapargül Yüzbay Bayramgül adlı Zivat
Elmira Aytbeki Saparbaylarga bärni jüp salam bir kelinşik. Ana sağ bolun, salamatlı bolunlar. Dayılar aman bolsun deyimiz. Jene de dayı bikeşlerin, jene de bölülerin barakin. Bölü de toyumuzga keledi. Bir saat desin bölüge mıyık tartıp güledi, işten berim biledi. Minike Şahzada Malika Şahizada adlı jene miniki Şuhrat, Kunduz, Julduz, Kuvanış, Üskünboy, Atabek, Orunbasar, jene Arslanbek, Sultanbek adlı berşi bölülerge jüp selam bir gelişik. Bular kim? Dayılar mı? Bular aytpasa kemiytnedi koy ya. Sağ bolun, salamatı, onam zorga şakır boldu koy. Meneki berşi bölülerge jüp selam bir gelişik. Sağ bolun, salamatı bolunuzlar. Şiyin yeli kiyeli demek şey hürmet dostlar. En oyunşul boladın, oyununda kötörötün. Mene oynasan da oyununda osu boladın. Meneki şiyeller sağ bolsun. Elmira, Gülnaz, Sultanbek, Miribek, Asılbek, Nazirke, jane demireki Alpamız adlı şiirlerine jüp salam bir kelenşek. Barakelle. Al Mevlen'in şiirleri deydi. Bugünkü toyumuzsa toyunun iyesi, yani sizden kaynatanızın şiirleri baraket. Bugünkü toyumuzsa oldu mimarlarım. Joldas, Jarkınay, Maksat, Altın, Murat, Klara, Jolmurza, Rano, Jenede Rahat, Dilapruz, Jenede Amangül, Maksat, Kurbanboy, Gülsara, Gülsenim, Devlet Boy adlı, Jenede Türkmenboy, Jamila Polat, Jenede Meneki Suluhan, Parakat, Denizli, Timizli, Şarakat, Eznin gelmesin Karakat, biri birsin marafat, timcini mi şarafat, Hurziya, Jmaniyaz, Gülbahar, Gülparşın, Jenede Meneki Arzugül, Suluhan, Toktahan adlı, Senim Khan, Azamat, Pervaz, Manzura, Kamila adlı Mevlen'in şiirlerini, kaynatanızın şiirlerini 4 selam bir kelinşik. Mene Bavur degen, Tuzkan degen, Mevlen ağanın Tuzkanday bolsun, atlar çıkandan oçeritke vardır. Ya dayılarım sopa tav olduk o münacirde. Sağ olun, şiirler aman bolunuzlar, barakelle. Usundaydı bilinedi, kimden alış şahının deydi ağaylar. Al yendeki nöbette bugünkü toyumuzdan mineki konsu kobaları gelip atkan eken, konsu kobaların. Onlardan aytıp ötüyin, söz bilen baytıp ötüyin. Nişiş yıllardan beri katnasıp atkan jere, barda kelde kalıp atkan jere, konsu kovalar aman bolsun deyimiz. Jaksıgının konsudan deydi, alstağı ağayının şakındaki konsun artık deydi, hürmetli gelinecek. Barakelle, olsa avıldın biyleri, jaman emes küyleri, kelip turgan mimanға tayyar eken üylere, olsa avıldan mineki bir aksakalların, nam bağırsak pısırgen berşeler, Parşa, Aytbay, Oraş, Satbay, Gülparşın, Jalgaz, Gülzira, Adil, Aman Malika, Aytbay adlı, Jumakan, Devletbay, Piruza, Kenges, Piruza, İslam, Alike, Rayhan, Abu, Bibikan. Negiz var adamlar manalar? Болады, айту жылы жерде отыра беріңіз, салғылап біз тұра берек. Және де Абу Бибіхан Байрам етпегей бізді ойран демекше Дәулетбай, Жұмагүл, Емберген, мінеке Гүлбахар, Жалғас, Тамара сөйлеп атыр, Тамада, және де Әмет, Зияда театр қоңсылар пияда бәршесіне жіп сәлем бір келіншек. Сау болың, саламат болыңлар. Болады, қоңсыларда үн жоқ қайнанайындар. Не болып атырына қоңсылар бір-біріне қарап тұрғы. Несімнен сасақ екен айтып. 2000 болады ау, я деп. Олар тұра береді ғой, астапырламна қоңсылар бір-біріне қарап. На қоңсылар ма мынау? Болады, яқшы. Сау болыңлар. Бәрекелі, өзің қандай болсан, қоңсың сондай деп. Сау болың. Айту, мына яқтан бір кісі гараж беттен үй алдау деймін. Қой, салай ғана бала шақырып атыр деп. Екі қоңсыға екі сәлем бір келіншек болады. Сау болың. Құда деген 1000 жылдық, қию деген 100 жылдық. Бүгінгі тойымыздың құрметледі қымбатлық құдаларын айтып өтейін. Мінеки Мәдет атлы, Перуза, Жаңабай, Мивагүл, және де мінеки Меңлімбай атлы, Баракелла, және Тілі хан, Роза, Нұрәддин Роза атлы құда-құдағайларға жүп сәлем бер келіншек. Баракелла.
Sağ bolun, salamatlı bolunlar. Al endigi nöbetde kelinşek mineke sizдің zamanlasın, sırlasın. Hürmetli kımbatlı kurdaslar, mine seytip toybaslar. Hürmetli Jamal menen birge okugan, bilim sirin tokugan, bilmey kalgan jeri mineke jora joldasan okugan klasının balları var eken barakella. Bir şetten aytıp ötemiz bireyleri üylengen, bireyleri boydak jürüp de yeli sulu kızdı koylap. Atları basagan birinci Ahmet, İslam, Nizam, Yusuf, Oraz, және de Ahmet Dva deydi. Barakella Maksud, İsnet, Din, Mirzabek atlı өз жүктің көз жүк жүп сәлем бергеншек. Sağ olun. Olar yok mu bär aytqamen faydası yok olar. Sağ olun, salamat bolunlar. Bu jora degen bu usundaydı. Ne bile ешкімді өз өзіміз ба dedim келіншек айнанайын. Sağ olun, өз өзіміздік ба dedim. Al endigi nöbette katnasатын joralары. Nöksten әнеге келген мінеке. Осы той үшін әнеге келген. Осы сені кешетті міне, осы жақсы күніңді, осы қызметте шауып жүрген. Жамалдың нағыз мінеке жоралары группалас, достарым бар, ішінде қатнасатын достарым бар. Мұсы Нөкістен келген мінеке Амандық Әмірғалиевич, ой барекелді, Асылбек Қалбаевичқа, және Сәтемір Шымбаевичқа жүп сәлем бергенінжек. Барекелді, міне Нөкістен келіп атырмын, қараңыз не? Нөкістен келіп барекелді, мына классының балар ауылда тұрып қатнаспаймын деп біле. Сау болың, саламат болыңызлар. Al енді мінеке жас бергеннің бәршесін айттық, әрғайсы сөз бенен байттық. Және қалпай қалар бұсан мұна бетін ашып өтейін. Сау болсын, бір қыла пияз, екі қыла кешір япыл басқа зат екен. Бәршесіне аты аталған, аталмағанына өкпіліп, қар жерді тепкіліп атқанларға жүп сілем бір келіншек. Сау болсын, саламат болсын. Бет ашарды баслаймыз дегеннен қайт кеткендерге де жүп сілем бір келіншек. Бет ашарды аты шықса да бейжіріп қарап отқаларға да жүмселен бір келіншек. Сау болсын, ертең өкпілейді ғой, біздерді айтпаттап жүреді ғой. Мына таяқ ұстап тұрған бола кім атың? Кім? Тимур, жаным дейді. Міне Тимур деген қайның таяқ ұстап тұрыпты. Бола қойса аға деп бұныңын бір жері қыстап тұрыпты. Оққа кірсе бюджет болсын, министр болсын, хәкім болсын. Осы Тимур деген қайныңа 4 сәлем бір келіншек. Ай, баракелі, Тимур жан, рахмет саған. Сау бол. Ал сен иілсең, иілген. Сен сәлем берсең, сәлем берген. Заманласың, сырласың, екі жеңгеде жұмсың болмасын deyip, екі жеңгеге жүп сәлем бер келіншек. Сау болыңлар, саламат болыңызлар. Енді құрметті достар, бұрыннан қалған сөз бар. Осы келіннің бетін кім ашса дейді, сол келін соған ұқсайды екен. Соның үшін мен ашпай қойайын. Өйткені мен ашсам маған қысап сөйлем паз болып кетер. Өзінің қайненесі ашсын, ортаға шақырайық. Қайненесі қайда, Гүлар апа? Гүлар апа, үйде кім бар? Үйде кім бар, ай? Айтушылыққа көбек. Гүлар апа. Тойлар оң болса. Қалай шай-шай болыспай іште бар әкелі. Біз сыртта бет ашып атырмыз, апа. Сау бол. Ана жерден, ана материал менің орамалды байлап қойған жерден бисмиллахир-рахманир-рахим деп шешіп баслаңыз. Келіннің нәзері кімге түссе, соған мейірімлі болады дейді, апа. Сізге мейірімлі болсын. Байқап ашыңыз, ана орамалдың астынан бәде жібермесін, абайлы апа. Сау болсын. Қане, бисмиллахир-рахманир-рахим деп әсте ақырлықпенен өз ашады, асықпаңыз, өз ашады. Қане, асықпай, албырабай. Ана орамалдағы ақжаулықты бермен қарап, тартыңыз апа, бермен тарт. Ана таяқ сап тұрған мен қасыма кел. Сау болсын. Қане, бисмиллахны прическасын бұзбамаңыз апа. Абайла, біреу шапалақ ұрайын демей, несісін болып ат шапалақ. Сау, біздер бетте платный шарма деп атпанам. О, маңлайына сүймейсіз ба, апа? Асық тұрсыз ғой. Сау, маңлайына бойыңыз жетсеңіз, қане, ана, сау болыңдар. Ақыралардан сүйіп қойыңыз, тазасы келіп, бөнесі мен сенбе кеттім деп жүрер. Өкпегене жаман болады, апа. Дәкәнсі өкпелетілер бар біреулерді. Сау болыңыз, тойлар оң болсын. Әне. Келіңіз, апа. Сау болыңыз. Әлейім ұсы мінеке, ақжаулық оң болсын. Әлейім ұсы келінен туылатын перзентлеріңіз, ақылық шаулықларыңыз өздеріңізге жақсы күнде қызмет етсін. Әлейім өмір жасы ұзақ болсын. Ұсы шаңырақты бақытлы боламан емес, осы шаңырақты бақытлы қыламан деген бір келін болғайсаң деп, ақылық шаулықты сөйіп жүре беріңіз дейміз. Ал Тимуржан, мына материал сенікі. Шешіп ал, ана таяқты маған қалдыр қойшып. Шешіп ал, маладан сенікі яшы ма? Ішінде ақшасы бар шығар менімше.
Ya onam kaşın korrupsiya kılıcı verdim eken. Aytdım ko yok ko şimdi akşa. Sağ olsun anne. Mına yağında mı? Beriniz. Mına күннің суығында тұруға мақсат емес. Оларам талап деп жүрдім мінекей. Сау болсын. Жамалжан қайда? Жамал! Шапалға құрып қойыңыз Жамалға құрмен достар. Бара келді Жамалжан той құтты болсын. Жамалжан деген сәл біртілі өген, Жамал деп айта берейік, сау болың, тойлар оң болсын. Мына таяқ саған қошым. Үләйім осы таяқты үйінің алда ексеңде болады, әлі бір затқа қорап, мына үйінің төбіне қықсырып қойсаңда болады. Айры уақытта келінсең, айтқаныңды қылмай бұратқан уақытта, со таяқты көрсетесең бол, дағансы айтқанды қылады. Бола ма? Бақты болғайсың, әлемсі күліп ойнап жүрі бер, саулық тілейміз, бара бер. Ал, ақсақалдар бар ма біздерге яшыл күлдер пәте беретін? Келіңіз ата, сау болың, саламатты болың, тойлар оң болсын. Мінекей, ассаламу алейкум, келіңіз ата, мына жаққа кеп тұрып алыңыз. Сәл азырақ тыныштық сақлап тұрып алыңыздар, келің ата, ассаламу алейкум, сізам келіңіз. Ханым мырғыман, мына жаққа келейік. Сәл азырақ тыныштық сақлап, назарларыңызды біздеріп қарап тұрайық. Бүгінгі тойымыздың мінекей ақсақалларынан жақсы пәте естейік. Өткені пәтемен таңда атырған, пәтемен күнді батырған алхамдулилля мұсылман елінің перзентлеріміз. Осы инсаллар бақтымызға сау болсын, туыры жолды көрсететін. Қана мархамат аталар, сіздерден бір жақсы пәте. Обе қадесі ма? Уйба апан еғлайын қолға берсең, пара қалта қазасаң болады. Сау болсын, қана ата. Балам қадемін құтлы болғай. Қосылған мен қосағар. Жаңа ағаң айтқандай, сол жерді гүллендіремен, өстіремен деп ниет еткейсен. Ниетің жолдас болғай, әммеге үлгілік келім болғайсаң. Қатарың алдыңғы қожалығы болып жетіскейсен, өзлеріңізден өні өскейсен, Мәулен тойың тойға ұласа бергей, тойларда жүру несмесі алды. О, мен ата, сау болыңыз, қана мархабан. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من مسلمان adamның ниеті ұлды өсіру қияға, қызды өсіру ұяға, ата мен анаға деген жақсы кәпілеріне лайық міне екі жас бір-біріне мінәсіп, бір елге келін болып, женіміз бір жұртқа күйеу болып, міне екі жаққа теңдей ақ жүзді абырайлы болып, келешекте Құдайым осы келінімізбен екеуі өсіп өніп, бір жақсы шаңарақ иесі болып, Алла Тағаланың нәзерінің салғай Құдайым сол келініміздің келген жері құтлық қадем болғай, Құдайым сол қосылғанмен қоса ағарып, Алла қызлы, өбірлі, шөбірлі боп үлкен шаңырақтың иесі боп, бұларам үлкен қызларын, балаларын үйлендіріп, қызларын тұрмысқа шығарып, сондай жақсы, оларды білімлі, ілімлі оқуларға оқытып, жақсы қызықларын көріп, Құдайым әмме соның шедігі болып, Құдайым мұны келесі осы азаматларымыздан, жастарымыздан мұсындай болып үйленіп, өрлі, шүбірлі болғай, Алла талапларыңызды оңғарып, ойлаған ниет мақсатлеріңіз әмелге асып, Алла Тағала қолдасын, Алла. О, мен ата, сау болыңыз, тойлар оң болсын, айтқан тілеклер қабыл болсын, періште амин десін, жолларыңызды берсін. Сау болыңыз, аталар, аман болыңыздар. Ал, құрметлі достар, құрметлі халқым, келіннің беті ашылды. Төз несеп осы шаңыраққа шашылды. Бақытлы болсын, тақлы болсын, Аллах тіл көзден сақласын. Осы шаңырақтың мінеке ұлы шаңырағы қылып, осы шаңырақтың атын дүния жүздеріне жақсы ат пенен танытқайсан келіншек. Ал бұлай болса шаңырағымызды, үйімізді бір мәрте айландырып, келінімізді табалдырыққа иілдіріп, ішке алып кірсеңіздер. Болады, келген меймандар мінеке құрметлі құдалар менен сәлемдесе берсін, көрсе берсін. Қана мархамат, келініміз үйге, қалғанлар ойын зауық, биге шақырайық қанеке. Мінеке құрмен достар, Жамал үйлен тойлар оң болсын. Үй болашақ, машын алашақ деп қана бір бейлей. Хоппа! Гүл алашақ, сауытты салашақ, үйімен барашақ. Bunlar sonra alıp
званияға қосады, медал алады ғой, медал 30% қосады. Шұқырап медал алсаң 30% қосады саған айлығы. Біріншісі мұған 25 миллион айлығы бар. 2 миллион 800 болды екеге. Өзбекстенде қызмет көрсеттің алсаң, Өзбекстен 30% қосады. Айлығына да пенсияға да. Sonra aldığım gazete söyledi. Ana kawan nanti berita salam. Aykum kim? Kolay bakmış, dayanacak, kullanmış, ona göre başına ötkenlerden atayın atamı o da. Toyunu soya kalasın. Varsak gezecek, biraz soya kalayım. Yerim sınışı toplayayım sonra. Ne bileyim, hem önce varsak sınışı toylarga yaksıldığına buraya. Ne bileyim, al. Hem önce toyum olamıyorsun, hani. Ayşem'de yürüyen saytama böyle saytama. Ballarımız baktılı olsun şu ballarımız. Yaşmiyeti çok olsun. Gözlerine onu versin. İnsanlar. Kıvırdıran sözcüklerden semyalarında bir toylar olsun. Yaşmiyeti. Baktılı olsun ballar. Ya kodada Özürbadı Kuday'ın sosyalistlerin ordu'da kavuşluk boğay. Koşulu baskan ballarımız baktı boğay. Atanasına, yer halkına mirmalı boğay. Özlerine oyunu müsküy. Kuday'ın yeri jakka tengde hizmeti buyurgay. Toylarınız toy olası hay. Kuday'ın kel bakan kademden kutlu kadem boğay. Şu ortaların hemmesini sevmesine varsa çok sorla bakarız. Hemen çok ulaşabilirsin. Allah korusun. Dikişlerin kastırşağı. Allah kastırşağı. Tanıştaydı bir şey bizi kıyar bakalım. Niye getireyim bak. Nasıl şöyle? Geldi. Oturan Türkiye'de Kudağısı'nın anası Atkiri'de Oralbay'dım. Kudağıs adı Oralbay, Oralbay'ın anası Atkiri'de. Ondan keyingi mınau Kudağay, şu Kudağ'ın үлкен kızının yenesi. Atı Baktıkul. Majaqta үлкен ағам, әкеммен туысқан екі ағайлы әкем. Сол ағамның келіні. Үлкен ағамның жеңгені. Атымыз болсын. Аты болсын. Ondan кейінгі, менен кейінгі, мына кемпірдің үлкен баласы, соның келіншегі, аты Айбеке. Енді бұяқ құдағайымыз. Айдар енді.
Kuda ağayımız. Dönlerce kızımın anası adı Gülbar. Mınayak dostu Kuda ağaydım. Cancaqlama var. Jinan bir жағынан jiyen, dayı. Atın dayı. Sulhan. Sol şey içerdi. Kudağay'dan ajapası, atı Nağima. Men özüm Kudağın Oralbay'ın ajapasından, atım Aydaş. Kudağay'dan ajapası, atım da Cemila. Atı Cemila. Koyak benim sındım. Atı Rayhan. Kudağın karındası. Aşağıdağı kız Kudağın ülken kızı. Atı Gözdal. Onun aşağıdağı Kudağay'ın ağasının kenişeri. Ülken jengesi. Jengesi Kudağay'ın. Atı Tamara. Bize bir bulunma çıkar indi. Annesi aldı. Sol Kudağaylar. Қатынасыңыз мәңгіге болсын, Құдалы 1000 жылдық, үйі 100 жылдық деп. Өсіп өнсін балалар. Мен таныстырсақ, кешеден бері, әйтеуір неше күннен бері көріп жатырмыз, барып келіп жатырмыз. Сый құрметтеріңізге рахмет, Құдағайлар. Мына таныстырсам, мына жерден бастайын. Мына осы біздер айттым ғой кеше. Құдаңыз 3 еркек ағайынды да 3 әжапасы бар. Соның ортаншысы ғой дайымына, Құда болып атқан. Сол Құданың мына үлкен несі қыздың мына. Ненесі. Қатынысты айтың? 60 жылдықта тұратын өк районда. Мынау Құданың екінші баласының Құдағайы. Нөкісте мынау енді ауызда Құдағайыңыз. Мына апа болса қоңсын шығар, е? Ана мына. Әжапасы әм қоңсы. Мынау аталас абысыны атыңызды айтыңыз. Мына құдасы деді кеше барды таныстыңыз. Мына қыз сіңілісі Құдағайдың, Сәпура. Мына мен үлкен қызы, әжапасы. Мына қыз біздердің айттым ғой, енеміз 3 ағайынды деп мына Құдаңыздың 3 балар. Соң менің енемнен үлкеннің қызы атын қандай Жен, мына мұрындық апасы Сәнемхан. Мына Құданың 3 ағайынды дедім, соның 3-ші Құдаңыз, соның келіні. Мына кішкентай қызы. Мына жаңа мынадан кейінгі қызы біздің. Жен қызы. Ажапамның қызы. Мына абысыны үйіндегі. Келіні. Байрамның келіншегі. Мен жаңа білесіз, ажапасының келіні. Ақышып жеп отыра беріңдер. Таныстық атымыз қайтыр. Таныс екі көрген көрістеп. Ішіп жеп отыра беріңдер. Кете ғой. Танысың керек болсын енді. Amin. Келсек тойда күнәшен көрейін. Аллах иірімді болсын, егер бет көйнен үйсін. Бізді жасарыз бақылып, үйінділеріміз аймат ойнайын. Аумин. Бақытыға кетіп. Намазды шығарып отырайықшы ем сонда. Тойда Әнеке. Toy olasa versin.
Hem benim uyunda жақсы net olsun, toy olsun, жас үлкен analarımız aman olsun. Mına жас kişilerin ne oylagan annelerimiz uğurlana versin. Özlerinin жаңағы ұяларына қондырып жүре берсін әне. Құдайым той болсын, бақытты болсын Құдайым шыңнан. Өзінің өмірі өсіп кеткен Құдайым. Тілекшілер жаңағы не дейді? Sabah herkese toynak gerek kılmazmış bakımlar. Diyor baktılı olsun, şurada olsun bayım. Altısta aman bu bay, tuzkan soğuk, uzun bayım. Orada katlasın. Amin, rahmet. Sebep benim sebep arbağa beyittik. Nege arba bu batırmaz tamışılmaz marketke. Kolanın şuldaydı, kudaşlık şuldaydı. So tamışılmaz bende. Olsun çoğundan densallıklarımızda birge katlasımız bende. Bu bay yaşlarımız bakı olsun. Kırı batırgan altın köprüleri kurula versin. So densallıkların biri kimnin balası, Kalenşehir balası, kimnin kızı, Kalenşehir kız degende ataklara iyi olup, so жұмысlarında da табыстар ola versin. So barı vaqta kelsek Құдай жақсы тойларға келейік, той үстінде көрсе берейік, сонда аналарымыз алдымызда сау болғай. Toyda toyga Allah seversin. Endigi жылlarda alla toylarına da kelip söýüp şarkı otara bereyik. Eskilerden şayka balıp. Sonuç için atlasayık bak. Men aytadi hocam. Aytamiz goy, işi balayaptı işte. Aslan devlet hayır baktı olmasa, o cüretlerin ağayını çaktılar. Aslan devlet hayır baktı olmasa, yanlış yollara söz aytılsa olmaz. Ölüm şekerinden kaçtan kurtulmaz. Akarsan bolsaň awjy ýetýär. Karolsan ana ne? Naumurdan satylap var. Kazastan'da benim hesapsan boyunca malım vardı sonra. Medet Kuda ağamızın şanaklarının atından Jenidecek postazlarımızda anlatıp kılamız bakma. Kanı şanlı toy mimarları. Medet Kuda ağamız Medet Kuda ağamız şanaklarının atından. Hey! Yadımda sen ol seni de umut almayman. Sağınsam kuralmasam kalay şudayman. Kalay şudayman. Kalay şudayman. Biz seni tümdeyimiz günde ulayman. Yadımda sen ol seni umut almayman. Şadına varalmasam, kasına varalmasam kalay şudayman. Kalay şudayman. Kazakistan, Rossiyaga ketip kaldı. Meni taslap, şetillerge ketip kaldı. Yaşımızda bıraş
Kalbim aytıp barar adam tabıldı. Şürek sağındı, şürek sağındı. Aytmasam bulmaydı olsan yanımda. Şüregim sezip durov yaman sağındı. Salimim aytıp barın, sol yara aytıp barın. Şürek sağındı, şürek sağındı. Kazakistan, Rossiyaga ketip kaldı. Meni taslap, chet ellerge ketip kaldı. Жасымызда біраз жерге жетіп қалды. Ах, мені ярым, ах, менің жаным. Қазақстан, Россияға кетіп қалды. Мені таслап, шет елге кетіп қалды. Жасымызда біраз жерге жетіп қалды. Ах, менің ярым, ах, менің ярым. Tanışamız Xudaya falan toylar berek olsun. Hey yaşa. Marhaba. Baxtı olsun. Ömrünün başından şimdi. Neymiş? Toyların on olsun. Annelerine basın. Yaxşı toyga barayıq. Rahmet. Anne. Sol. Allah'ınız vakti olsun. Kimden ne oyunu versin. Hizmetler gidecek katayım diyorsun. Ağzınız tasarım olmasın Allah'ınızdan. Varsa kimse jaksın hep toydamaca toyacak bırakma. Allah vakti olsun. Allah olsun. Aklınız demedi. Ben de Acım güveceyim. Sol olsun. Nasıl buldun? Мен жас күнде жақсылық білдіріп жатыр, соған қосыламыз. Сонда қыздарымыз, балаларымыз бақытты болсын, өздерінің өңі берсін, үбірлі-шүбірлі болсын. Соның қызығын көңілсізге несібе де берсін. Құдағаймен алғыстан аман болсын. Менің семьясына барсақ, жақсы күнге тойға барайық. Ал бек болсын. Рахмет исем айтты. Ya, buna niye? Kamera seni Dost de kabul değil. Benim ne araştıracağım? Yaktı bile. Yolcama yemeğini mi? Menler жақсы күндерде өткізіп жатыр. Балаларымыз бақытты болсын, шүбірлі болсын. Мен шараны аман тілеймін. Жинаған тергеннің бәрісіне ұзартын жақсы үйлене берсін. Тойды жүре берек. Екі жас бақытты болсын, өздерінің көңілі берсін. Өтілмей жасакөлердің тілектерінің бәрі қабыл болсын. Sizler mi aytaş mı? Şimdi gözüm dilemeye geçer. Keyin aytaş mı? Keyin diyeceğim Murat. Yaşa olsun. Başka. Vay. Selkin ezgi bu kızlar. Kızışemeden müdem. Selkin ezgi bu kızlar. Kızışemeden müdem. Ezgiler gidin koyna. Ezgiler gidin koyna. Hasını verdim medem. Aha. Waka. Aha. Şey. Waka. Hem bu da kaybola yaşamalı. Şaka. Aha. Şey. Tamam babacığım, lelele bedin nasıl? Tamam babacığım, lelele bedin nasıl? Oğlum gidek şey nasıl? Lan bu da şey nasıl? Hasır beden adam, her kime beden. Aha. Hey, waka. Aha, şey. Waka.
Kudakaylarımızdan jenede. Meni bayağımız hem de Tillehan apamızın şağana katından marhamat kılıyı. Kuda ağamız Sizlerin ayağında yerleri gaytuğa ayağın var. Umutuğa urunlama haytım kelir bayağıma. Sizlerin ayağında yerleri gaytuğa ayağın var. Umutuğa urunlama haytım kelir bayağıma. Nayleyin, nayleyin muhabbatımda ayleyin, nayleyin, oh nayleyin muhabbatım endi sana nayleyin. Mengibay Kudağamız, Tillehan Kudağa yapalarımız sanatından Ayşan sayın, hey! Gitsin oynayımız, ha! Sakaraysam varar mekin, gülümde bir sim alar mekin. Oşan kusam özüm yedi, gülümü kayta konar mekin. Sakaraysam varar mekin, gülümde bir sim alar mekin. Oşan kusam özüm yedi, gülümü kayta konar mekin. Nayleyin, nayleyin, muhabbatımda ayleyin, nayleyin, nayleyin, muhabbatım endi sana nayleyin. Bundan sonra taşına gelecek. Al sonra. Ne kozlar? Katlı bayla kıstırma. Açmışsın. Kavar mı? Jaslı bana mısın? Nereden ben? Hatta çok kaptır çarşıda canım. Azim. Apan kasara. Var mı bir? Aldı bak. Şaşmada var. Gülüğü var. Şaşmada var. Şaşmada var. Aa, kavarım var. Rahmet oynar. Şaşmada var. Aşağıda konuşmalarda buradan anahtarı kılıç diye uzayamalılar. Konuşlar. Dayı bombası dayılara gel. Dayı bombası var. Salam edeceğim. Olur. Aşk diyor, güzel şey aşk diyor. Ben
Olmasın şey. Öyle rahmet. Kalabim güzel yıllardır alabilirsin. Aşağıya koşup yapmayın. Ana alıp gitsin. Özgür verelim. Açı şart edelim. Alıp gitsin. Al özgür verelim. Ağaçını alıp oturmaya koyun. Nasıl? Almalar. Oldu. Alalım. O şekilde o şekilde başlar ollar. Ya aslında götürdüm. Ben de katasa, güçlü oldum. Ağzı sıkkını, karım katasa, yerimiz para kaçırır, güzelimiz, sumumuzun, sokunu cayır, bakılı, sılası konular, amin. Önümüz. Rahmetan, bağla. Жаслар бақытлы болсын. Қош көрдік әмеңізді. Кемшіліктер болса енді Алла рахмет кеулеріңізге берсін. Мына тойларыңыз тойға бассын, Құдайына қосылып жастарыңыз бақытты болсын, үйленген өніп өссін, қызметтері бұйырсын. Мен мына отырған қарбезердің бәріне осындай бақытты болсын. Ал, кім айтты? Қыз бенен күйеу балам себепші Құдағайымна шаңырағына келіп барған екенбіз. Қосылып жатқан екі жасымыз бақытты болсын, өздерінен өніп өссін. Жаман гүлдер жоқ болсын, жақсы гүлдер көп болсын. Жайып жатырған дастархан неше жақсы лебе жайылсын. Құдайым келесі жылы жәннат тойына келейік. Өздерінен өніп өссін, үбірлі шүбірлі болсын. Құдайым жасыл гүлдердің жолын берсін, Құдайым жастарын берсін. Бір ел халыққа танымал перзент болсын. Жұмысларынан еш уақытта сырнық берсін, алға деп жүре берсін, өрлей берсін. Бақытлы болсын, екі жас дүниедағы ең жақсы бақыттылар тілейміз. Денсаулық болсын әместе. Соның қызығын құшқылап жүре бер, ақылын көп болсын, ізлері көбейе берсін. Әмемізді жақсы ниетке жеткерсін. Өзбеміз жақсы ниет болсын. Бақытлы болсын айтты.
Yerimli gelin olsun. Tamara kişisine kadar bir dünyamızı Tamara kaçırdan aytmış kendilerine dayıcın. Bir batırgan toylarınız mol bolsun, kelleriniz kutlu bolsun. Özlerine ösüp ölsün. Şaŋarağı biye keregesi kem bolup, özlerine ösüp önüp kısmetleri büyürsün iki jakta tengey. Hammenin sebiyasına alanlık, densaulık, ağızbirçilik, katnasımız мәңгі болсын. Hammaga жақсы ниет тойлар берсін. Amin, anne, dayaklasın, aytalı. Aytalı. Aytalı болсын да. Камера тұрып та әлі. Kayın yoktu, onun kurtarışalar. Aşklarınge. Nakil bakan kadınların soğan olsun. Nakil bakan kelimiz tatlı. Özlerine ösüp versin. Solarga жақсы тілектерін әмин алатыламына жазу көйлеріміздің айтқан тілектері қабыл болып алдында аман жүре береміз. Апамыздың жасын берсін, жолын берсін. Осында қояйық, қанып тойлар болмасын. Gelin alıp puanı yılgavuk kışınap ağayın tuğan toy veriyoruz. Dayımına balların baklı, devletli çağıraklar olsun. Dayım su özlerine ösüp önsün. Süyendiğin şular aile toylarına gelgeyiz. Hemen üstünde yoktu, yağa kızdık, yağa kabul nesip etsin. Den sağlıklarınız bekleyen olsun. De toylarda katmasın. Dayım özlem beklesin. Siz aytmayısınız, siz aytamam. Mine neşe günden beri жас тілектер айтылып жатыр ғой. Себепшісі жастарымыз бақытты болсын. Олардың өздеріне өсіп өнсін. Қатарының алды болсын. Бақытлы, тақтылы болсын. Семьялары бекем болсын. Тойларың оң болсын. Сондай қатынасқан бекем болсын. Жан шағарғанда қадем болсын, қадемдеріміз. Әмесе жақсы күндерге тойларға қатынаса бергеніміз. Мың жылдық құдағы жүріп кей болып қатынаса берің. Столдың отқан барлық неге жасы үлкен апалар, жасы кішілер, құдағайларына келгенде әмеңізге денсаулық, семьяларыңызда бақыт. Осындай тойлар жұғысты болсын бәрімізге де. Біздің құдаға келін мен балаларым жақсы, ақыл шаулық көріп, мәз болып, жасарып жүре берсін. Соның кейінне барып біздер ет алып сіздермен 100 грамм іше бергенбіз. Бекем болсын, бар тойға табын шекті болсын. Зияда сен айт. Айтамын, құдағы айтамын. Жасайын связьдерін Ташкентте кейін болса айтамын. Ташкентте тұрады. Ал құдағайлар, не oldu su kişiden bir aytılatan biletlerin hangisi kabul olsun. Құдайым не oldu екі қожалықтың ортасында алтын көпір болып балаларымыз ойнап күліп тек қана жақсы күндер бола берген. Құдайым қадемдері құтлы болып, ең биік бір шаңырақтардың біреуі болып, Қарақалпақтың мен деген бір отбасы болып, сол Гүлаштың баласы мен Мәуленнің баласы, Мәуленнің ақылы мен Гүлаштың ақылылары, мынандай профессор екен, академик болды деген жаңағы нелер Құдайым естиміз. Сол мына отырған жас үлкендердің әммесінің жолын беріп, Құдайым әмме уақыт тек қана жақсы ниеттер, жақсы тойлар, жақсы күндер, шаңырақтар биікпен, не болды жаңағы талаптары оңынан келе берген Құдайым. Міне де әмме жақсы тілектер отырған әмменің тілектерін өзіне жолдас болып қайтып кеткен, әмменің önünde тойлар болғай, қадемдеріңізді гүл білсін, құдағайшылығымыз 1000 жылдық болсын. Не болды, рахмет сіздерге. Сіздерге ұсаған қыз болса, мошне қыз болған шығар деп отырмыз қуан. Қадемдеріңіз оң болсын.
Kudayım sizlerin üniversite toyga bargan. Kudayımız 1000 yıllık bolsun. Na koşup atan balanız baxtlı bolsun, ömrü surlu bolsun. İki jaka hizmeti bersin. Bir жақсы bir семьялардың biri bolsun. Al Buna Kudayımız 1000 yıllık bolsun. Kudayımna жас күлдерин айтып atan tilekleri kabul bolup Kudayım ballar özünün ömrünü ösüp жақсы семьялардың biri болған еліңіз әлде тойларды сөйтіп отыра бергенбіз. Рахмет. Сіздердің үйлеріңізге де тойға барғанбыз. Хақас. Қатардан қалдырмақ айтыген ғой. Ал міне не келген қадамдарыңызға гүл түшін құдағайлар. Қадамдарыңыз құтты болсын. Сол мына той беріп жатыр жездемізге апамыз келін алып ұлымен қыздан не тілесін Құдайым сол кеудегідей ұл қыз болып жетсін, мейірімді мұсылман болсын, екі жаққа қызметі теңдей берғай. Құдайым Алла мына күйеуін алсам жұмысқа кіріп жатыр. Құдайым кәсіпкер маманы болып, сол жұмысларының нанын жеу бұйырсын, екеуі де диплом алып жатыр. Құдайым сол дипломларын ақлап, жұмысларын кәсіпкерінің маманы болып, сол нелердің дипломлардың нанын жеу бұйырсын. Әйтеуір адал қызмет еттің, екі жаққа теңдей бұйырсын, бауырларымыз бүтін болып, басыларымыз ешкімнің ойын қойылмай, әмме уақытта жақсы күндерде сілер жаққа барсаған той деп барғаймыз. Құдайым Күләшпенен мәулімдерімізіне еріп, тойларға бара бергейміз. Әммені ұл-қыздың қызығын көруге жеткерсін. Өмір жолларын басылап атқан жоллары нұрлы болсын, Алланың нұры жолсын. Қадемлер оң болсын, тұрмысқа қойып атырған Құдайым сол өздерінен өсіп өніп, әмеше жақсы күндерде, толдас тоқаларда аспанымыз ашық, суымыз мол болып, еліміз тыныштық, қарақатшылық болып, тойларға мәз болып, ойнап күліп жүре бергейміз. Тойларға ұласа бергейміз. Аумин, рахмет. Кімге мәселелер жүрсіз? Ал бұндық апай. Атқан шаңырағы биік болсын, өздігінен мөл болсын. Бірінші кезекте денсаулықтары күшті болсын. Құдайым сол ендігі жылдар біз тойларында пәмен отыра бергенбіз, қыздардың буасы болғанбыз. Рахметке зор денсаулық Оң болсын саған, ұлменен қыз. Ал енді шай үшін апат үшін ал. Суына барғанымда қосы қайтып жағама. Су бойына барғанымда қосы қайтып жағама. Сап түзілген жауынгерлер өтеді ау сызығынан. Сап түзілген жауынгерлер өтеді ау сызығынан. Сол қатардан шығып жүріп келді-ау менің қасыма. Сол қатардан шығып жүріп келді-ау менің қасыма. Benim şapaatlı olay. Yeşilliklerindeki kulağımızın tanışımız benim olay. Benim üzerinde başka bir şey yapsın. Başka olsun bakalım. Al Mirat, dayısı yendi. Aç vay bu. Dayıda gel. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli konaklar bugün Allah'ın buyruğumen, iki yaştan kalevumen, buz nesip tartıp, iki jakka aş koyulup, iki jakka silasıp olup, kelip, үйге келіп, күйеусілері күйеу бала бүйірді алла мінекей солардың бақытты семья болып өсіп өнсін. Құдайым сол елдің ең алдыңғы қатар келін азаматы болсын. Сол абырлы абырайлы болып істеп жатқан жұмысшыларынан өз камалын тауып, Құдайым солардың наны бұйырсын. Құдайым солардың нанымен бала-шаға асырап, Құдайым оларам қызларын, ұлларын ұзатып, сондай жақсы ниет toylarga olarak getirесеңiz, tilekleriniz kabul olsun. Amin. Temme öylerinizge, amalıkka, жақсы күнге, Allah'ın bir жақсы күндерine bırak.
Zaman iki dakika beklersin. Ya bu köyün cumaklaydı o. Zaman el vallardım atası. Siz gidi, kim diye. Şahsılık etip Allah da reyni kalıp olsun. Katnasınız soru olsun Allah olsun. Zamanımız yok değil o. Varsa gelsek toy tamaşaya gidiyor derim sonra. Ayrılmasın. Yerimize toy mutlu olsun, yekşas baklı olsun. Öyle şuur olsun. Yeni halkımıza bir insan olsun. Hizmet keyifli görsün Allah olsun. Al öyle. Hatıra kıdırıp gelip durduk vay be. Anlaki odalar aziz kademleriniz yıllar kutsun. Toy olamasın, yekşas baklı olsun, görüşmeli olsun. Koyunlarda oturabilek, altımızda güçlü olsun. Odasının nasıl olsun. Rahmet açmanız geçsin. Kapatın ama şey. Kamerasız olacaksa. Mikrofon da koyar mısın? Hadi arıyorsun. Nasıl sizlerin? Turhan çekiyor. Hadi yak. Kudağa istersen Kudağa istersen Allah'ımız bahtı bulduğu için onu beskeyin. Allah şahs günleri güzel olsun. Eski hizmetiniz Allah'tan kaysın. Toyda yürürük hemen toyga gitmesin. Şimdi de bütün yolculuk koştuk. Jiyenlerden kuvanışın жақсы биге жалғадым Jiyenlerden kuvanışın жақсы биге жалғадым Kalемiniz. Jiyenlerden қолдаудан еш нағашылар талмадым Таусылмайтын сырғылмайтын мейіріміңді арнадым Таусылмайтын сырғылмайтын мейірімді сынадашы Eyvah, Hacı Recep Mustafa devam edip kalamız. Hani yaşamız. Ha, kulağa yapalar da önüme diyorsun marhamat. Hey! Hayır!
sever yarsan sıllamana eyderi. Bana bir bak bak, bana bir bak bak, bana bir bak bak bak, bana bir bak bak. Köyüm buldu bir karar, seni görüp imelek. Aklını dayan eyle, gitme yolunda helek. Kaygın geldin yanıma, bir gün özünden derek. Bedeyledin nazına, kıynımdan çıktı yürek. Şimdi mi çıktı sana?